Galati sambo adombedo. Gahe polu sambo hota achomi khan ni do ayodo zagai nge mangena thojina bogadu golituo mangena sulimi khan adi onjo bogadu me. Amyomyo na ayo sambo bonge chopa de joko. Nyumpona Galati menunde ayoyo bowe me. Polu Galati sambo edi nga tsene nga tsenyi hkang bo me. No sinyamalo Galatina Loma mi khan ulang umojo mi khan ti khan pyo nyu ina isha khan za kan che ya me Polu Galati mi khan ya amudan boneu me Thona BCD mi khan andi o igoni ludala debe amu hode pyo me Polu sambo hotan zwa me banda e khuneu me ayoma mo se zan to ko do hna Khaliza de yamu aye khu je pyo me le me me Galati sambo kanayo hu ko mu me yo hu tiana Polu yuda zong ne khaliza psela nge Yohane ya phu ga ko nge ka thaw me Ayo Galatian jo menun de ayo me thna Yesu khali ne phang me ji pyo chop pa ge ji pyo me le sati bi me Yo hu ni ho swana mo se zong do ko do zang ba da ne mi ye ha ge ma nga le a thaw me Hwe na mo se zong do ko do Kali ma ke yo kan hopi to ji pyo Kalian jang ji hna mi ye ne bi cha bi zwe le me la ji pha e thaw me Polu abya ha e phai ma de na Kali ho ayon ne ji bi za de pyo me le e me Yo hu yo ne ko an ke ni na Polu Galatian jo de so ha me ji ya khap zi nu le sti bi me Yo hu yo Polu hagala ho sala uta Ayonya za ishamela ho itza ga kong ne yo ji ma ji shu che thao me Hagala na mi cha khwe ta ya Jerusalem e ko mo ishamela na thmo jo za long za de e ko mo me Salana Yehoba ta ya ama mu pse ta Jerusalem e ko mo me Itza na bi che do ya bu ya lo i mi je za de e mo me Echo, Polu ayoma, bui lo ye jian de leo iba matsa le sati biome. Ayo, si shaji ne khane ga de ho, mi ye yo san la hui si le accident se je tao. Yohane khatse ji yohaya yemele meume. No Galati sambo gunge, Khaliza de mi ye ne chale jule hna, jan ji badane tepso. Mi ye yo san la hui si le jian mo de mo je ya ye ga ho ta uta abya ha e phai ma de na khali ho ayon ne amyan lo zi ge mi khan je bi za de pse ga ji ho ta